No, spet smo na Štajmerjevi ulici. Zdaj si pogledamo, kako parkirajo na tej ulici vozniki, in to v delu, ki je namenjen pešcem. To je že naš 7. posnetek, če se prav spomnim. In se bomo poskušali prebiti v pločniku, da bomo ste rekli, da se ne trudimo. To je takole. Počasno. Seveda tukaj ne bi nikakor mogli v tem delu pločnika hoditi ali pa se voziti invalidi, ampak kot kaže, invalide to ne zanima, pa se zato ne trudijo, da bi pozvali odgovorne, da se to uredi. Mi pa jih pozivamo vsak dan že nekaj časa in se trudimo, da bi se to spremenilo. Ko se bo, se bo. Dokler se ne bo, pač tako kot vidite. No, in tu je poglavitni del, ki je najbolj pomemben za mesto Ljubljana, in sicer to je ta parkirna ura, ki pobira denar in polni državno oziroma mestno blagajno. In lep pozdrav.